O vea fo le dei lau. Ma le ava noa e momoli e tuai le wha malo ma le wha aftai le so. Ina ua a ele tō wha i le fiong le li Palemia ma lana kapeneta. Le ua tō fia i nei ia le fionga ia wha moe tau loa a Shulenda ia vea masu e tusi sili ale malo Samoa. Ma wasui tūlanga nei o ia. I le atali i wha le tūla fono o le sunga ia Tuilaepa. Ioi, le fionga ia Fuimono, Camilo. Rea o le to lua le na o lona a whawhine. Lea sa su e tusi. O le su e tusi sili le na o tupe uma lea tunu. A o le pule o tupe uma lea tunu, uma le matanga luenga o tupe. Sa iei fu ilisi atali i o Tuilaepa. Ta whewhe pe ana whape le pa u le whainga malo. A Tuilaepa. E o mai a i le taimi lenei. O faaauau pea to whinga nei. Ma whaau popo atu iai awa o le beale le aini a pisa. Kai mai o le whaawhainga alwenga i la uli malana whainga malo. O tangata lātou te ainga. Tangata lātou te sotai. Ma tangata lātou te wō. A le beale nai ala iona o solo whewhe ma whaiatu lautala. Na whai fo o ia Tuilaepa i lo lau vai taimi. Ai reise se mawhaina tautala atuai. Because you had too much power. Nā le whai atu o tangata e whali molo turi ma tangata tui tif. Tui nif o le mea o iai. Ma le mea le nā e te māsani o na e whaia. Ai o ngu lava tangata e le ai se e tū matali mai. Ala lea ua mālei e tele ua awanoa le media e tala noa mata ua tuai nā mea. The greatest conflict of interest fe te na i langona ma mawhauwhaunga ma le wa aia tangata ia mea na whai. Palemia oe su e tu sisiri lo watali i whale tūla whono ai pule i tupe uma ale atunu u leisi o walo. A o tofinga sili ia na maululunga. O tangata e pule i tupe ale atunu. So how was that relationship like? Tala noa te malo e pule le atunu. Te itai le atunu. Tala noa atu le tangata e su e atusi. O le sene na whaalu i, ma le tāla na whaalu i. O tupe uma ma tā ngā ruenga, pisi nisi, ma company tūma oti. Ai whaasosoa mai e lona, le siona atali i tupe le atunu. So you see, biggest, greatest conflict of interest in your time. Lea la, wa e le toa whaa. Ma le whautuanga le kapeneta e tau wala atu le pisasi. Komisi o tangata whainga alwenga uma le malo ma le nātou whātutuanga ma le whautuanga. Wa tu i nātu ai ma whaai nātu o to whinga nei. Whawhawai. Ma ua to fia i ai ma whaatauto i nai le to whai a whamoe tau loa Shulenda. E a vea masu e tu sili ma wa aia fo i le ofisa o tupe ale malo. Ia sanga iane ai o le tai i lau fionga le Liminster. O ia lea honorable tea to ala pe ato o le aia wa aia le ofisa o le komsina o sulu fa inga. Lea whaato ato tofi ne iai le tamasa tuala le fionga ia honorable judge retired Judge Justice Voi Clarence Nelson. Congratulations on your calling. Papena fo i le fionga le Binstar ia Honorable Tea. Pe ato to ala ia whapea fo i le fionga le sua tu sili ale malo lea na whaatauto ina i le so. Sanga iane ai o le tai, ma ai o le langi, ma ai o le vau.
Ia utu pupuina foi, ia fulu o le senga ula. Ia utu mai le langi. Ma ia whaatonu fo lau le nganga o le atua. I loutou vala a wina. Le so mamalu mamalai tau ave. Ua mamalu ai te whau. Le malai o le whautu ngatangi. Le malai o le tanga tia ma le tanga manu. E whaalala ai maia ia mamango le leia wale tau wha ma le manuia lau tele o le atunu. Aia. Na lolongo ai le fua ma le pao. Ina ua mamalu si ulepa matonga mau. Le a inga sa tunu mafono. Le wha urunga tangifa. Le mamalu le wha le tonu malo tau wala taua. Tau lau niu ma le tangata. Matapa au tausi o le tu malo. Ua whaea le nuu. Ua whaea le tu malo. Ina ua whaatau tō ina le sui whiriwhiria mai o sa whatalona lua. Le fionga le tama le whale i atu ia. Fuatongi pai le toa. Congratulations, my brother. O le tapo i atu. I nei i alo whale tua ma le tausiali i le fionga i ama iawa. Bise kota i le tausinga. O le tamato i ina o le ekalesia. A leu te whaalongo atu nei. O le aso wharoile aso nei ato i ai le iwa se fulu tau sanga. Le matua o le soifua tau tua au auna i le ekalesia. A le sunga le toia ina. Whaauau peo na ngalue. Ia whaamalua Peteru. Reverend Elder whaamalua Peteru. Whaamanui atu le atua. I le tāpenanga le ekalesia ma le ainga o Paolo Mangafa. E osi le taulanga e whaamanatu ai le iwa se fulu tau sanga o lau soifua tau tua i le ngā luenga le tua. Ia, se o tau silsila la i taulanga osi. Wanofo mai i Samoa le fionga le li whaipule. Ko le ai se tau siali i le ai sana komiti na whaia. Ai finau pea i le tauvanga. Ma le whalanga maia. O upu whai o malo, ma le sailinga o se tofi o le tu malo sa whatalua. A lea o sisi le fuku o le manu malo. Ua tau le ai o la pega. Ua sui tau i le tini. Ua tau lau o le wha moe moe. Ele i ulu fale. Ele i tū la lata fale. E pei o le upu e whai. I le sao ta mai tai le taba le fale i vai moso. Fale ata ma le ngafa ma le i tū lua. A wā sa tunu mafono. Ai o mori tai. Whaalabe labe i le i chapipi. Tau anau e le i chapipi. Le ua e o e ave le whaapasinonga. Ua whaatosina, ua tufa le tupe o le se 4 miliona a sa whata. O ila la e tufa i. Tufa i tangata u malama au fi ai mai la tau sa lango ia to le foa, whapea fo i male le ua. Whai male mautinoa. Ai le ai se whauwhaunga po se collaboration and conspiracy. Au whatasi ai mafutanga nei o le tawhatolu. Tu ma lana baenga, au lango. Whapena foi le komiti o le MCL. Sa whaulu i le tō wha ia fui mau si manu. Sa le ai foi se collaboration, ma se whaunga, e a fi ai le ofisa o le komisina o whainga panota malona au wa. Awa ana whape popoto tangata nei. Malato mana malama le lei.
E whai se awala e tau fia le tu mawai, mo se aso se tasi, le tu whanga o le 10 miliona nei. Se manu lato te whaia se application, po se talo sanga, whale tu la whono, interim injunction. E tau fia i le tu whaina o le tupe. Mo le lua 10 mal whai tu la. But what difference does it make? Whatever, wa tole vai aso, mo le lua vai aso tufa le tupe. La le mea lei ona, ai ava lea fua le si, vaenga I mea le tu malo. A wata tonu a o le tangi lea. E lata mai le au le mea e lele I ai maato le whamsinonga. They know this is nonsense. These guys behind this petition. It's bullcrap. No grounds to file a petition against Tuilaepa. It's wasting the judges and the court's time. It is wasting the government's resources. Faaauau taimi, faaauau tupe, mai mau le taimi ona o faufaunga leanga. E sila lai. Wautou sila sa fata ma utou ia la oe ave le tangi ile mamalu le te tau na mana omia ile aso le nei. Sa utou sila iai wa mamalu tonga mau ma Tuilaepa. Wa mamalu tau ave maota ma tau ave. I to tonu le sauninga ana le la. Toai ngā mamalu ia e manao e opo mai. Ma ia li poi ai le mamalu o le tumalo. Sila le mea lea. Nea. Le mamalu le manao mia. Wa pāti 5. Le tumalo ai maise. Ona tūlanga maululunga wha pue, wha lupe. Ea, se mea le leila. Nau toe oe, e lango Tuilaepa, malana wha lave. And another stupid, ridiculous intervening and intervention. Nau mala ia nofo lea wali ia. Ai sila mai o feta wai le tumalo. Toe whao le lato tofi. A le mamalu lea mana mia. O I e te tau. O na ta ofi e le pule le whamsinonga. Whaatalitali. Se I whai le tala. Masoa le pule. A li I ma whai pule o le tumalo. Sa whata le lua. Ia maua le tasi. Awane I ata Tuilaepa ma le HRPP. Le lato whaatawelave. Ma tau a mo o tautou te o e talepe. Pa ia ma mamalu o le tofi. Tuilaepa ma tonga mau, ma sa fata o le ainga. Le anga se me mata ngahi, le mata atu o le atunu. Le lalolangi atoa. O loutou lava I tu malo. Ai, mafua mai tangata ia. O le taimi lenei e whamai ai le pule nga malu ali mwhai pule. O le tu malo sa fata lua ma le tasi. Fase ese. O tō toi whaalawe o le mea lea ua pule ai. Ne pule nga mamalu ali I ma whai pule. Ele ai se malu si anga o le whaamsinonga. E mafua mai o lo tō tau whaoso. Ma lo whau leanga. E wha leanga le tofi o le mātou I tū malo. O le anganga moni le nā. O lea lai o le mamori atu le tō whaama le savali. Ia ulu fale, manofo fale ia satu ia maa. I le pulenga mamalu. I le whaatonuina. Ai ala na ufo I atu. Nanga e tele sotanga. Sa mo na ngalo nale. Le atali o so alo le tau tala atu. Na usu maua le manua asa na alala. E na, sa mo e whailoa I ua ngafa whailoa I ulu o ngafa. Ea, tā ua tele. Tā ua tele le liu o le tau whāma le whautanga. Tā tia ese mea ale HRPP. O le ua mamalu lo tau tofi sa fata.
tulou o tautaulangi, o maila ia lea. E tutu fatasi ma tātou ngā lulu e fatasi, ma li lifa le tātou lango le whainga malo o tula i mai nei. E leo toi mamao, ai maua fo se tofi min stao le tau whaipule. Te leo whatonua le tō whae le malo ma le fionga le Palemia. Ai, le ai seisi whaipule sili o nā ngawaa, na tū lai ma savali ese mai oi le chapipi. Mo le lawa. Ai whaafetai. Semanū e o mai le so nā lo nofo ai lawa i o. Wa whaatali lo tongi tuia. Le ai ma se mea au ngā. E mauai. Nā le tala noa i me whaaleanga i le malo. Ma mea e oso whaali ai le malo. Semanū e ma i mauno wanga waa malo waa o ina. Ma au tā leni. E te nofo ai lava. Ma o ono i petesa. Ma le matala atu lau fufonga i seisi me whai e fesoasoani ai i tonu al malo. Soasoani ai le Palemia. Ma lana kāpeneta. O lana atinae. Ea, ese se, amen? Ia le nā tari whaalili mai. Tūwhon tātou por kalame. Ioi, ina ia. Malama le lei. A whai o whaafonga mai sa whata. I lunga o le FM 106.1. O le mea lea o tatau o nou tau tala noa iai. Ioi. O le ale mea. Whaau ngā le whautuanga ma le tua lalo leo a watu ale a tau sa vea tangata umo lau whaito wha ale i tūmalo. Tātou manu ia le tātou tofi. Tātou ai ia lea manu e tasi ua ulu. Tātou le liu e titina le ua o ti Apollo. Kiki le ngō o ti Apollo, ma tuli fafo le ti Apollo. Tula ulu whaafonga le tinu. Upu sa sao upu nā. Io. Wale la vavata ngata. Io.